clear tu te chi bai ule hun emaw chen kan chol hnuwa video kan han siam ve le a video hmasa khan Israel ram lodin chho dan le Mossad din ani dan chanchin te kan tar langa tuntuma hian Israel Sipai Special Force Elite Unit Hmasa Ber din ani dan le targeted killing an nei Hmasa Ber chanchin te kan tar lang don ani David Ben Gurianan sangkhajakwa somli pariat me ni som palizana Israel ram din ani thu apuan hnu a Arab ram tangrualin andoron nga lawanga Israel Independence War lo chuak chu UN malak na in kum sangkhajakwa somli pakua a in rem na siama ti top ani a khovel mua alanga pawin indo chun zom lo ma se thinlung takin anin rem ta ti na ero alani hau lo thung kumsang khajakwa somnga chawa Egypt of ram Gaza Strip le Jordan of ram West Bank atangte in Arab mi tam tak Israela lutin Judate ta na tor na le chiat na an thlen thei nan an nun na thap hialin poi an khoi thina chutianga ma ni nun na thapa Judate beitura in pe te chu fadain tia ko ni in an ram tan chuan pasal tha huaisen an ni a Judate tan ero chuan thi chil tu hmelma nun rong an ni thung ani heng fadain ho hi Egypt Sipai emaw Jordan Sipai emaw an ni lova an mani du thu ngeya Judate chunga chiat na thlen tura in pe te an ni a chung mi te chu Egypt Sipain man ruwa a man tumin ruwa man na an siam ta ani chutianga fadain na in pedu te zong chuaka training petur le ral thuam ne na Israela tirlut turin Egypt Sipai intelligence an captain pakhat Mustafa Hafez chu ruat ni in kumsang khajakwa somnga pathum atangin na an thoktan ngala Jordan khopui aman na Egyptian military attach Sala Mustafa an nasa takin apui bok ani kumsang khajakwa somnga panga alawin her chu ameu chuan fadain zaruk velain ramri kanin Judate le Israel ramtan chiat na an thlena civil mi sang khat don lai thatin kongpui le rel kong te an bom chia a tuilak na pipe lian te bom chia in lo nei tu te huan thlai tam tak an hal sak baka lo nei tu engemaw zat an that bok ani hetia fadain te an hran ema wang hian Israel chim lama cheng Judate chuan zana kongpuya motora chua wa vel po an ngam lo pha hial ani ti chuan Egypt chuan hlotling thokhat hle in ain hria a Israel ram hruai tu te lu ati hai hle ani fadain te chet na hian Egypt ain rolang ti chu ring hle ma se Sipai chet na nilova firfiak te chet na ani miawa wangin alanga pawa Egypt sarkar vamo pu a va bailet chiam thei ani bik lova vamo pu eng ang ma se khovel hriata Egypt sarkar chu ol samte in ain soifel thei ngei don ti hriat sa ani ma se Israel chuan ngoi renga tur tlok ringot lovin Egypt chanlet dan tur ruwa man na an siam ve ngal thuaya Arab mi then khatte lamtanga siamin fadain ho chui chua na le tha na an thoktan ve ngala chu na a mo phurtu ber chu Israel Sipai intelligence aman unit 504 te anni unit 504 tana thoktu Arab mi te chuan fadain lak na le tir chua na konga in hnam hnoi Egypt mi then khat chu chui chuakin an chen na mun thlengin an hre thei ta a chu mai baka chung mi te chen na ina bom wakam turin anin pe ta hial ani chu tiang bom siam tu le boipui tu ber chu Israeli Navy Commando Sayatet 13 a explosives officer Nathan Rothberg ani hetia Arab civil mi te manga Israelin fadain huai hot tu te awa be na hi voi engemaw zat chu hlotling ve bok ma se fadain ho zong tirem vek khop ero ani hau lova Israel hian Arab civil mi te ni ringot lo hian Sipai Chami Commando amamo na asang hle a kumsang khajakwa somnga pathuma Prime Minister David Ben Gurianan atrulani phot chuan Israel Sipai te chu hmelma te laka phuba latura ramri an kan aphal sakta ani
hetia Prime Minister in aremti hnu lok hian me ni somni panga sangkha zakua somnga pathum a Jerusalem khopui daya Evin Shapir settlement veng tu security guard pahni chu fadain ten an thata chu mithilamo phurtu chu Palestinian mi Mustafa Samueli ani tichuan Israelin phubalak ngei adua Samueli athattu tur team an mamota ani heng hunlai hian Israelin special force emaw allied force emaw ala nei lova chu wangin Samueli thattur po chuan Israel sipai ho tu pa in Hebrew University a zirlai kumsamni pangami Ariel Sharon athlang taringot ani Ariel Sharon hi zirlai ma ni se Independence War khan anramta na huaisen taka raldova hliam te po lotuar ve to ngat ani a ahminga Sharon ti lai takpo hi indona a huaisen wanga Prime Minister Ben Gurion an akauna ani a apuhlenta ani alai ahming tak chu Ariel Skynarman ani tuntuma po hian Sharon chuan manro tha an neya thurwal pui tha anei bok chuan ramri kana Samueli a vatha thei chu ain ring hle ani tichuan July ni som pahni sangkha zakua somnga pathum zanlai pela Sharon ale athiante Independence Uara asipai tanpui then khatte chuan ramri kanin Jordan opchung West Bank a Samuelia chenna veng chu an thlenga Jordan sipai te hriat mi lovin Samuelia in chu an bom dar veka him takin Israela an let le vek bok ani mase hemizan hian intelligence te thudon alo diktok lova Samueli a ina a omlo lai alo ni an mi tha tur ber an that lo na in chutia thui tak thlenga ramri kana bom an vati puak thei hrim hrim po chu Israel sipai ho tu te chuan hlo tling hle thova anin ngaya Sharon ero chuan hlo tling ain tilova hetiang mission lian tham le poimo bik nei tur hi chuan chopchil taka sipai fom khom chopte niringot lovin abik taka training nei Allied Commando unit an mamo zia sipai ho tu te chu a hril ani Sharon na thuthlen chu ngai poimo in Prime Minister thupek angin August ni som sangkha zakua somnga pathuma Israel sipaya Allied Commando Hmasa Ber ni turin unit 101 din alo ni ta a commander ratan po tu dang ni lovin Ariel Sharon ngei chu man ni in ahnwaya thok tur po aman tha ati le amirin zawng te thlan thei na pek ani bok ani tichuan kumsamni pangami Ariel Sharon chu unit pakhat ho tu pa ber ni in anauten special force training an zo hnu chuan Jerusalem ma an secret base a anin kula Allied Commando an ni ange in sipai pa ngai aya abik an ni ti hriat thei nan an hun mandan po sipai hun mandan pa ngai ang nilovin uniform chungchanga po an zalen ang reng hle a civil mi emoti mai thei turin an om ani ma se chet atul huna rang tak le hne so takin an che a sipai pa ngai ai chuan an silai man po achangkang zoka an ram chunga siam uzi silai mang Hmasa Ber tu an ni nge ani chutia unit 101 din fel a han ni hnu chuan an ho tu pa Ariel Sharon chuan pui tham taka chet chuana tur adu hle a ani mai ba ka hian Israel sipai chanchin kan soi apianga mitthla aron lang ngal thin heti hunlaya Israel sipai lalber Chief of General Staff Moshe Dayan po in Arab te laka na tham taka be pui thlak na tur remchang amel veran boka rulin kamei rapse ka chukang tia ameng ang hian Israel sipai te chu Arab helten Judate chunga poi anron khoile hun tur ngakin anmeng ani bermai chuti lai tak chuan kumsang kha zakua somnga pathum chahnulama Tel Aviv khokiang loka khopakhata fadain ten Judanu pakhat le afa te pahni rong takin an thata Sharon le Moshe Dayan te ngaihnawmin chuan chutianga Judate ronbei fo tu Arab mi te chu pui tham taka chan na pek ahun to a tual thattu le anthurwal pui mi pahni pathum lek ni mai to lovin Arab khuwa te chu akhono ta rot chimi andu to ani tuntuma tual ron thattu te po hi Israel ramri hnai
Jordan opchin West Bank a khoten khatten an tranpui ani ti hriat ani a tranpui tu khua ber hriat chat ni lo ma se elite force sautupa seron chuan gibia khua chu arab mi puite zirtir na pek na atan athlang felta ani tichuan October ni som panga sangkha jakwa somnga pathum khovar ma in sharon na kai hruain unit 101 sipai za som thum te chuan puak thei thil pound sangkha janga kengin gibia khua chu an luta darka reilo te chungin khua chu an bom dar vek ani hemi tum hian unit 101 sipai te hian arab mi te chen na in somli le pathum lai an bom chia a bom ti pu ani ma hian in chunga om te chu in sa seng tura hril vek an ni a ma se chu ti chung chuan mi sangkhat don lai an thita thova thi zinga tamber chu meichia le naupang an ni nge ani he thil thleng hian khovel abara khai hle a ramsang sang le UN Security Council hialin Israel dem na thu chua an siam ngala US po in Israel chu rem na thu thlung bo chia pu in tranpui na apek thin atito phial ani khovelin dem viau ma se Israel ro chu azam lova Prime Minister Ben Gurion po in mimal takin Sharon chu athlop tlata Chief of General Staff Moshe Dayan po in Unit 101 te chakna le theina chu ubbe sak mailovin darzau zo ka anchet chua theinan paratroopers brigade nen chunfinin Sharon po chu battalion commander ni na pek ani a tichuan unit 101 sipai te chuan an theina le thiamna te chu paratroopers te hne na hlan chhong ve in anu le zela phei chuan Israel Defense Force pumpuya entawn chho an lo ni ta ani Unit 101 te paratroopers brigade a chunlu an ni tak nu hian Sharon natan po mani duhdan anga chet mai kha arem tolova brigade kalphung an zom ve alo tul tak baka heng hun lai hian David Ben Gurion a prime minister atranga abana wangin a foreign minister ni thin tharum aya dokan manga arab ramte dor du thin jok tu Moshe Sharet kha prime minister aron ni a Arab ramte do zonga sipai chakna man chiam adu velo ani March ni som pasari kumsang khajakwa somnga pali a Arab mi fir fiak som pahni ten eilat atanga Tel Aviv panatlan civilian te chuan na bas chu loka pin basa chuang mi som pakhat te chu rong takin an thata he hian Israel mi puite abara khain atithin urtak zeta Mase Prime Minister Moshe Sharet chuan sipai manga beilet arem titalo ani Prime Minister berin remhre kana sipai te chet chua aphal lo awangin sipai intelligence aman unit 504 te chuan anmani ta na thok thin arab civil mi pathum chu Jordan ram chunga tir lutin Nathan Roth bar ka bom siam an ken tira chung mi te chuan bas ron kap tu te zinga mi pakhat chen na in chu fin fia in chupa chu an vathata chumi nu chuan him takin Israela an lo kir le ani Arab ram ne na in be na chu are hlei theilova Israel sipai intelligence te hian Egypt sipai intelligence ming thang le Israel be nana bultum tu ber Captain Mustafa chu an chui chuak lei theilova Israelin lamtanga tana an siam Arab mi then khatte chu Mustafa sipai te hian lo manin a chen an thata a thene ro chu lamtanga an lo siama tichuan Israel tana thok Arab civil mi then khatte chuan arukin Captain Mustafa chu an tranpui thin ani hetia Arab helten nasataka Israel an beilaya Prime Minister Moshe Sharet an tharuma beilet adu vetlat lo awang hian mipui lamma tang le party lamma tanga norna nasatak awangin David Ben Gurion bok chu sangkha jakwa somnga panga November thla a Prime Minister thutthlenga aron thulet le a he hian Israel sipai ho tu te beiseina mei aron chem al chole ani Israel sipai intelligence aman ho tu te chuan Egypt sipai intelligence Captain Hafeza da that an dua thil ol sam tak ero chu ani bik lo April ni somni pakwa sangkha jakwa somnga paruka Palestinian helte
Israel ram chunga bu hmuna lutin silai an met puak chiama chung helte kir tura Israel sipai ron thok chuak First Lieutenant pakhat Roy Rothberg chu helte hian rong taka lo thatin amit mu an kher chua saka arwang chu remhre a trench khura an hnuk lut bok ani Roy Rothberg athina hian Israel mi puitele sipai hotu teril ru atina hle a April ni som thuma avuina huna po Chief of Staff Hmasa Ber nan arwang chunga thu soin Arab mi te belet tura Judate thalai rual an har chua atul ziale sarkar le sipai hotu te po Arab ho belet tura anin buat sai atul zia thu lungkwai takin asoya hemi chuma Hmasa Ber na thu soi hi Judate thalai te chok tho tu ber le thu soi ropui le chin chia tlak ber zinga mi ni in dayan hian riat alo chopha hle nge ani ruang chunga thulung kuai tak soi hi du tok mai lovin Chief of Staff Hmasa Ber chuan Prime Minister Ben Gurion hna roya phuba lak nan Egypt sipai intelligence how to hafe sale Jordan rama Egyptian military attach sala te tha phalna adila Prime Minister inarem ti hnu in hafes le sala te tha dan tur ruah man na chu siam ni in Operation Order fel tak chua thlap ani a Israel ram din fel ani hnu a mumal taka targeted killing an nei na tur Operation Order chuak Hmasa Ber ni asriat ani zuita ani Unit 504 how to te chuan hafes le sala te da thatna tur chuan bom an mamo le ta a bom siam thiam Nathan Rothberg kha an ron bele ani Nathan Rothberg hi Palestinian helten April ni somni pakua a rong taka an tha tak First Lieutenant Roy Rothberg ka cousin kha ani nge a unaw pa phuba langei tur hian roya pa hne na alo intiam to bok ani ti chuan hafes le sala te thina tur bom chu abuat saita a Israel hian thi chil bom ti vel hi angai sang velova an mi le sa te thi tel lova hmelma te chau an thi hi adu zel ani tun chuma po hiam Egyptian military intelligence officer hafes sakuta bom thlen tur hian athil du zawng tur tak an ngai tu chuaka Gaza Stripa chengmek Arab mi pakhat Israel tana en thak na thok thin Egypt sipai ten an man hnu a Egypt tana aruka thok ta dai chu man ruwa a an mang don ta ani chu Arab mi chu Mohammed al-Talagha ani a Israel tan le Egypt tan a thok kop ani ti Israel intelligence in an hreru reng to a arukin an thanga o tir an tum ani Tichuan Unit 504 officer pakhatin an agent Mohammed al-Talagha chu le khabu pakhat ape a chu le khabu chu Israel sipai intelligence te inbiak na thuruk Morse code zawng zia na bu ani thu le Gaza a 504 agent pakhat ne na pek tur ani thu asila an thangkam ero Mohammed hian ariat pui velo ani Tichuan Mohammed chuan chu le khabu chu Israel Morse code in ziana tak nianga in Israel agent hne na petalo chuan Gaza a Egypt sipai intelligence mun puya phur takin atlan lu pui ta zoka July ni som pakhat CHHANGTE somnga paruka Egypt sipai intelligence sautupa Judate beitura fadayin te tirlu konga an hotupa ber Mustafa Hafez an le khabu tuamna ahon rual chuan le khabu chupuakin Hafez chu apera ahliam tuar lovin athizuita ani Hafez athi thu Egypt chanchin bu in an chuana chuan a chuan na motorin bom achil puak niin an ziaka thudik an ziak ngam lo ani Hafez athi ni vek hian Jordan khopui aman na Egyptian military attach Salah Mustafa chuan le khabu thatak adonga chu le khabu chu German sipai ming thang Heinz Guderai na zia ani baka adon na address chu is Jerusalem ani a is Jerusalem hi heng hun lai hian Jordan op ram ani awangin Salah Mustafa hian chu le khabu chu Israel intelligence te ron thon ani yang ti rin ngai na reng a hrelova rin helna engma nei lova hon rual chuan le khabu chu puakin Mustafa chu nat takin apera damdo in roi thlen ani hnu in athizui ve ani
tichuan First Lieutenant Roy Rothberg aphu balak na le Israel sipayin mumal taka targeted killing an nei Hmasa Ber chu a hlawtling ta ani Israel sipai tana bom siam tu thiam le mingthang Nathan Rothberg hian khati hun laia ahna tho thina khan in chirna ane lo thu asoya a bom siam chua te chu mi thana na man thin ni ngei ma se in thiam lo na eng ma ane lo thu soin kan hmelma te ngai dam dan kan thiam po atrula ma se bin laden na te ang le misual rap thak pui le ro thap tak te ngai dam tur hian thei na kan nei lova an ma ni ngai dam thei tu chu pathian chau ani kan hna ber chu an ma ni le pathian anin to thei na tura ruwa man na siam hi ani a chu tiang misual ro thap le rap thak pui te chu pathian hne na kan thon chho thin ani ngai dam an ni le ni lo tur chu kan riat pui lo tia soin khatianga abom siam te po kha mimalin huat na le ril ruchia pu a siam ani lo thu kumtam taknu a soi chuak ani dan bo chetu le poirap thak tak khoi tu te apong apuya ring tu kan ni na chang choya ngai dam emaw kutkuang ko a thlir liam mai hi thil thaber ani angem ti kan ngai tu ave fo atul ome tun tumatan chuan tok le ri se next video a in mu le theu kan tum don nia mang tha ule